Gdje ćete vi za Novu godinu? Pa ja mislim u kući. Okrenut ćemo jednu kokoš. I tako, jebi ga. Jebika. Nema drugo, vidiš kako se cijene se otišlo u pičku maternu. Kupa bolero na trgu. Joj, to mi se baš veseli me, to mi je baš drago je. Znači, kokoš, bolero i ubiti se nekim jeftinim alkoholom, a ta nema, to razvaljiva je, vjeruj me. Takva su vremena. Aj zdrav. Ne, pa brate, upravo lik skroz realni budimo. Mislim, ne znam da li je to samo kod mene tako, ali evo koji je sada. Danas je 27. U suštini, nije baš da nismo pričali o novoj, šta ćemo, kako ćemo, ali sve sam manje hajpovan kako vreme odmiče. Za te nove godine, ranije sam po 2 mjeseca unapred planirao, naravno, ništa nisam znao do posljednjeg dana, ali sam planirao i bilo je okej, svaka nova godina, ja sam prilično zadovoljan mojim novim godinama, baš smo se nauživali. Napišite vi dole u komentarima ako znate gde ćete vi ove godine za doček.